I pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. Danas malo drugačiji video, ako ovaj vlog uspije. Vi ćete ga na kanalu, ako ne onda ništa. Ukratko, Mate Rimac je najavio dolazak Supercar Owners Circle. To su praktički masni bogataši koji imaju multimilionske automobile. Dolaze u države svijeta i rade džir kroz državu. Konkretno, kod nas će biti sad u Zagrebu. Idu do Opatije i idu do Rovinja. I ja moram biti od toga, ja to moram vidjeti, ja to moram snimiti zato što se radi o autima snova koje se ne viđa toliko često, ne viđa ih se uopće, pogotovo u Hrvatskoj. Ove godine je to kod nas i danas idemo sad trenutno do Esplanade hotela, znači što su navodno parkirani dolje auti, garaža trenutno dolje vrijedi više od 100 milijuna eura. Još jednu stvar sam vam zaboravio napomenuti, ovo snimam na mobitel tako da stvarno ne znam kako će ispast, kvaliteta mikrofona i svega ostalog vrlo vjerojatno neće biti najbolja, ali nema veze, možda čak nešto i uspije. U 3 sata je okupljanje ispred Hrvatskog narodnog kazališta, tako da ako ne možemo sad ući u Esplanadu, pošto je to hotel sa 5 zvjezdica i nekak sumnjam da će bilo kog pustiti u garažu vrijednu 100 milijuna, očekujte da ćemo sigurno doći pred Hrvatsko narodno kazalište i da ćemo vidjeti sve. I kao što možete vidjeti, došli smo do hotela Esplanade, eno tamo gore piše, tamo je garaža i tamo već čekaju ljudi izlazak automobila, jer kao što sam rekao u 3 će biti meetup kod Narodnog kazališta. A mi sad idemo tamo, u onu garažu, tamo, vidite tamo, da vidimo hoće nas izbaciti ili možemo ući. Pa, držite mi fige da ne budem izbačen i da mi ne zabrane pristup ikad više u životu. Javljam se Bani Ninja, kao što možete čuti po jeki. Ja sam upo. Vidite, iza mene stepenice. Da, sad sam došao na -3. Sad ćemo vidjeti, hoće nas izbaciti i šatovima. Idem polako i nježno, prvo bez kamere, a onda ćemo vidjeti šta nas čeka. Po izrazu na mom licu možete zaključiti šta sam našao. Ne može im se blizu, bar ne još. Ograđeni su sa trakom, ali čekajte da vidite. Ljudi, sorry, znam da je loša kvaliteta, ali trenutno smo u podzemnoj garaži i ne može biti bolja. Puno će bolje biti kad izađemo do HNK, vjerujte mi. Ali za sad vi vidite što se ovdje nalazi. Nevjerovatno. Kao što možete vidjeti, sve je strogo čuvano, hodaju security, evo nam francuske ekipice, tu nam je i debeli Bugatti Veyron Grand Sport, iza su 2 Lamborghinija SVJ Aventadora i jebeš sve ove aute kad sam ja sebi našao svoj, vidi! Tu je mala Ferrari, iza je F40 i Diablo, znači legende. Tu je 720S, iza tamo je crni P1, kao što možete vidjeti Ford GT i tamo je McLaren Senna, znači ne mogu. A onaj tamo plavi iza što se nazire je Koenigsegg. Ovo je raj na zemlji. Nas malo pobliže kod Ford GTA i netko ulazi u McLaren P1, koliko vidim, Isuse Bože ljudi. Ne znam šta da kažem, tu je Porsche, tu je još jedan trkač Ferrari, mislim da je to 348-ica. I iza su 2 Koenigsegga, ne znam jel se vide, tamo su, da. I tamo skroz u kutu ona crna mašina. Ona, gdje je, ne mogu prstom pokazati, tamo, Veneno. Oprostite što je zrnato, ja sam kod dijete u slastičarnici. Jel možete vidjeti ovo iza, ja se nadam da prepoznajete, jako postaje zrnata slika. Grozno je snimati u podzemnoj garaži, ali ono je Lamborghini Veneno. Ljudi moji. I tu je Porsche. Ne mogu, ovo je... Ja sad mogu umret u miru i otići u raj. Ovako, izašli smo iz podzemne garaže i sad čujem da neko turira aute ispred Esplanade. Jebem ti! Ferrari F8 Tributo! Ali, tu nije kraj. Navodno sad idu do HNK, stoga mi brže bolje idemo potrčati do HNK. Pritok ću vas odvesti prije Esplanade jer navodno je tamo izložen Rimac Nevera. Nevjerovatan auto. To sam dobio mali tip jer sam sreo kolegu koji je prije radio sa mnom, a sad radi u Sokol Mariću. Idemo dalje. Kao što možete čuti, blizu smo Pagani Huayre. Nažalost, prevelika je gužva. Probat ćemo se malo progurat da vidimo. Ali sumnjam da ćemo proći. Bugatti. Veyron.
grada idemo do HNK. Ne, ne idemo, ide i žuti. Chiron. Pogledajte ovaj prizor. Bugatti Chiron, tamno plavi. Slijedi ga Veyron Grand Sport. I evo Bumbar. Još jedan Chiron. Koji prizor. Morao sam ja da čiza. Ne bi ja bio ja. Veyron, Grand Sport i Divo. Kao što možete vidjeti, stigli smo pred HNK i sve je doslovce krcato ljudima. Dakle, moja nada za čišćim snimkama i fotografijama auta pada u vodu, ali ništa, izgleda ćemo se vući jezikom do Velike Gorice i probat ćemo tamo nešto smisliti. Da smo uboli dobro mjesto. Au! Pagani. Porsche. Joj, ljudi! Umirem. Šta je sljedeće? Sad čekamo. Dok čekamo, zabavlja nas Pagani. Evo nam i Bugattija. Prvi je Chiron, tamno plavi, iza njega je Veyron Grand Sport. Ljudi, ja umirem. Ne znam šta da kažem. Oduševljen sam. Mogu umrijeti miran. Idu dalje. Evo Veyron. Još jedan Chiron. Isuse, ova žuta boja. Ova žuta boja je nevjerojatna. Ne mogu odzoomirat. Tak je nažalost postavljen mobitel kako je. Sve se vidi, iza je Rimac. A evo nam i Veyrona i Chirona, tamno plavog. Ajme meni, ajme meni. Ovo vozim u igricama inače. A ovo je Rimac. Tih, ali ubojit. Mislim da nam ovu neveru vozi Rimac himself. Što je nevjerojatno. Je. Pogledajte taj prizor, Rimac i Bugatti. Ova boja mi je omiljena, moram vam reći. Najviše mi se sviđa. I Huayra. I to Imola edition. I SF90 Stradale. Pogledajte ovo. A iza još jedna Huayra. Ja mislim da ja sanjam. Iza njega se nazire, evo ga stiže Ford GT Golf Edition. Iza njega nema ništa pa ćemo privremeno okrenuti na drugu stranu da mu hvatimo guzu. Dobar je. O, evo P1. Ijo. Veneno. Veneno. Sve se bojim šta je sljedeće. Sena. Ide Sena. Iza njega ide Koenigsegg, Agera R, još jedan duplić, ide narančasti Koenigsegg CCR od malo prije, a iza njega La Ferrari S klasa, to je nebitno, to je jeftino. Stižu poslastice, čujem Lamborghinije, ide Aventador SVJ Roadster dvojica, jedan je plav, opasan je. I jedan je zelen. To buraz! Boja, legenda. O! S8. O, ide!
malo unutrašnjosti Nevere. Uspjeli smo to uhvatiti, hvala Bogu. Neki su već otišli, ali o divo. Na divo sam stigao, većinom su tu. Pogledaj ovo, stari moj. Ajme. F40, njega nisam uhvatio. SVJ. Oh, organizam. Gle, F12 TDF. Cayenne je nebitan. Ovo iza je bitno. Znao sam da će proći ovuda. A gle ovog majstora. 308. I evo nas nakon predugog putovanja, jer je ogromna gužva i svi idu doma, u Velikoj Gorici. I pošto imam 34% baterije, skratit ćemo ovo javljanje. Idemo do aerodroma, idemo pogledati jel možemo ući, idemo vidjeti šta se može vidjeti i malo ćemo to brže obaviti, tako da imamo dovoljno baterije da nam se ne isprazni na pola puta. Vidimo se na aerodromu. Konačno smo stigli na sportsku pistu. Prema dolje se proteže pista, pretpostavljam da će auto biti parkirani uz nju, ali ima ljudi. Ne znam kako ćemo se progurati i ovdje, nadam se da hoćemo, vidjet ćemo sve. Evo, uspjet ćemo uhvatiti McLaren koji se vraća i ovaj Koenigsegg CCX koji se vraćaju sa utrke koju su odradili. Ali pristup pisti baš nije moguć. Sokoli, to je security, pogledajte ovo. Dakle, bio sam do piste gdje se utrkuju auti i nemoguće se probiti. Malo prije smo uhvatili 720S i Koenigsegg CCR kako se vraćaju sa drega utrke koju su napravili. Security, mislim, tjeraju. Za sigurnost ljudi pomiču ljude što dalje od piste, zato što se nisu nadali takvoj posjećenosti i malo su svi napeti, ali ja ne odustajem i za vas ću potražiti di oni skrivaju te sparkirane aute, pa idemo u lov na aute. Smo mi uspjeli uhvatiti i Zondu. I gle ovo. Ja sam sretan, ljudi. Još Zondi, molim. Ide još jedna. Pa je sad ovo. Organizam. Čudnovati nepoznati auto nam se približava i Porsche. Wow. Nevjerojatna pristojnost čovjeka u ovom plavom autu. Ne znam jeste vidjeli i jeste skužili, ali to su strani ljudi. Čovjek je zaustavio auto i parkirao ga je da ga uslikam. I pokazao sam mu palac gore i mahnuo mi je. I onda je otišao dalje i malo je otišao u većim okretajima. Koji gospodin? Uspjet ćemo uhvatiti McLaren P1 sa zlatnim felgama. Ajme. Ide legenda F40. I F12 TDF. Ovo nismo uspjeli uhvatiti cijeli dan. Pogledajte šta ide. Lamborghini Diablo. Isuse Bože. I to Roadster. Drugi put. I tiha ali ubojita Nevera.